Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo. Ekhaya lakwakhiwe likhaya lendodza. Likhaya lendodza lakhiwe. Indlu lebaluleke kakhulu ekhaya ngagogo. Indlu yakagogo. Gogo ke nguye lowathi imisimeto leminingi, nguye lowathi tintfo letiningi kakhulu ngekukhulisa abantwana. Ngalokuthi vele lokuthi nje songogo kubala naleminyaka yakhe ekuhamba ekukhula kube khona tintfo lakatati. Gogo ke vele bekunguye lothembeke kakhulu ekukhuliseni bantwana. Nase bantwana nje njengana sebalunyuliwe khona lo nina walomfana tohamba ayemasimini, ahamba ayosika emakenya, ahambe ayosika ingqoboza likhwane, asebenze nababe akhona ukukhululeka asebenze lisengisho umnikati walekhaya. Bese bantwana vele basala nagogo nekulala ngoba phela endlini tesintu kwakude letindlu dalamhla lethiwa sekunelikamelo khona la ekhaya endlini likamelo labaduna likamelo lalabasikati bese kugile katika khona nje igale ligilwa ngiloko nje ngoba phela thina kwakuba nensanga kube ne ushano singezi kube nelawo vele make abengalugqobi elawini abememeta nakhona la kafuna ukuthi baphume bathathe labakuthathayo njenganase kudliwa nje nababe abengalugqobi entsangeni ngakungeke kwenteke nakulo sekwenteka lamhla lengingafuni ukusho ngelibito kodwa ngiyakwati angichubekeke gogo ke labantwana nase atelwe lo mntwana lo kwakuyaye kubulawe imbudi ibulawela ukuthi kutawushukwa imbeleko futhi nale nyama itawudliwa ngilomntedlane ngoba phela ubuyisa inyama letisebentile ngoba phela uNkulunkulu ngekuhlakanipha kwakhe lokhu bekakha ngako lo mntana la esiswini sakho abekuthatha khona la kuwe kube ngilolo kudliwe nguwe na ungakakudli akwemukele unako ngoba bantu nje labasikati liningi labo nabadala abantwana bavamisa kubulawa ngematinyo bakhumuke ematinyo kwabanjani ngoba uthi uNkulunkulu nakafuna kwakhe emathambo wakhanza uthi awukadli lutho wena la ngakhangalwa nyomule lamatinyo nakho akhe lo mntana ngifuna ukukhuluma ngekubaluleka kwekunakekela umntwana kakhulu lo msikati lenitsite ulifa la ekhaya. Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.